Ngokwenza kwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke indawo la kuzovunywa khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi yoHeartbeat. Uma uqala ngona le channel ngiqinisekisa ukuthi ucinezele usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Umbali Ndawu obekwi-komidi-ke lekhansela eMarelhini uhlasela amadoda awu-5 endlini yakhe bamdubula-ke washona. Ezinye izindaba lezi ey'shaqisa abantu abaningi-ke izolo ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi cabanga nje u-5 wonke wamadoda kumuntu wesifazane oyedwa cha ANC kumele iphume yonke nje emandleni ngoba-ke isicazelo sabo yithuna sho ukuthi-ke abaphume. Wengane zakwethu nangomunye uthi-ke ukuba-ke sesikhundleni kwa-ANC ize suicide attempt kahle kahle. Nangomunye uthi bese-ke ucabanga ukuthi kukhona ubugebengu ongalwa nabo le ANC yabe ekubeni-ke izibulalela yona abantu bebangezikhundla-ke bayobanaka nini abantu. Wengane zakwethu mina-ke ngifisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho ukuthi ucabangani ngalolu daba. Hlangana lapha kwi-comment section mina sengiphuma kanje.